Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na't kadag sublita iti napalabas. Intabuya en dagiti naalas ken napintas, kanintarik na en da sa ken ragsak, adag ito'y dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumngeg ka nagsurat iti da ito'y programa. Apakay tampukan kadag iti pakasritaan ti biyag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadag iti adal ken pagsarmingan iti biyag, amang ted iti ulidan ken limliwa iti biyag. Dear Manong Nemi, Nembag, abigat yo amin nga sangapada papagayam. Manibod ito'y Nemers Entertainment Production Center, iti Nemers Studio. Masaragan di Barangay 31, Talingaan na Sitio Lubot West, Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. At di man ang nasumangbay di programa. Dear Manong Nemi, at ito pagkaim yun ni Manong yun, Nemi Ruiz, kumagkablawak, itinembag nga bigat, nembag nga aldaw, nembag nga oras, kada kayami nga sangapada, kada nyaman nga aldaw, ken oras, tayo nyo itang apaset tilubong, kapkablawan na kayo tinembag nga oras, kada kayami nga sangapada, and please share this program, share. Kanita, tipakasalitaan, ngintay iba sa ita, kat tipakasalitaan, ni pagkayam tinga Randy, na napoluan, Gamrod. Ano ti Gamrod? Gamrod, Agom, anapay. Agom, Gamrod, anapay. Gamrod, ti title na. Sagodayin nga rod ti surat. Dear Manong Nemi, addaag iti kaserak, iti dedi nga malem, Manong Nemi, dito'y siyudad, iti kabesera, ti probinsyami. Ini, bigla natan nga, nagkayus ti barukong ko. Agkabag-kabag, apay nga ta, maudin nga aldaw, para iti final exam. Ini kaadakon, Manong Nemi, iti third year college, iti kosok nga agriculture engineering, Manong Nemi. Mas dawak no apay nga, ita mo pala nga, kasto di mo pasama kanya. Dakas nga, panagparik na. Yung man dakas nga napasamak, uno mapasamak to. Ita man pala nga parik na kanyak ti kastoy. Manong Nemi, inurnos ko, dagiti things ko, tanalpasin ti panag-review. Ta, madam na malaeng Manong Nemi, kat agrobwatak ton para iti maudi. Talo nga subject, Manong Nemi, nga inak. Panag-exam, para iti final test, Manong Nemi. Sabi ko Manong Nemi, taangwan, ti dakas, nga partaan ti amin. Uhin. Napanak na rin nag-examen, Manong Nemi, 3 oras, napasnay ka. Numampay sa latang, maikat pa nagkabagaba. Nukas ka sa nalaeng, nagbakasyon ak tumanay Chilo Carmi. Itayan datatang kininanang, matulong ak tumanay ni tatang, Manong Nemi, nga mga sikaso, ititaltalon, panagagapas, uhain, wala nalpasin ti gapas.
Kalpasan ti gapas manong nemi, tulungak to ni tatang agmula iti balhatong. Uno tabang utong, kanda dumapay nga nateng iti taltalon. Ken, awisag tumanin ni tatang manong nemi kami ti bantay, ingkam aganop. Taorikas kasano manong nemi kat adabay lang met, nagiti nabadbati nga ugsa, alingo, aboyo. Gusto aglaonay manong nemi no kasta nga agkuyop kami kini tatang nga mapanaganop. Agmalmalem kami sa kamagpatnag, manong nemi. Ado dagiti na susurok ken kuana saknan ti panagbiag iti kabakiran, aldaw man wenno trabi. Ket no asta nga damaado mi manong nemi napialang met ang mapamatila ko ni nanang di tiyandaan, iti ili mi manong. Tado dagiti agkursunada ko na kadagiti presko nga karne ti alingo kada ugsa. Wenno saan ket ubun-ubunen ni tatang sana ipalag, sana ipauit ka na kiti imay aglaklako dito siyudad, manong nemi, taado na kita gusto. Ginapudno na. Noong bakasyon na, kanada na kita ipalag nga karanitog sa agbalo na. Kapag na nagimas nga lauyain manong sa kontrolao ka niti palok nangag sa kontrolao ka niti tabati baboy. Opo, nagimas ka din kaldo. Nakaradkadak, nakiradak manong nemi no kasta nga agsidaak iti nadiguan nga pahalag nga karne ti ugsa nga nay kaniti tabati baboy ka karne ti baboy. Manong nemi ili agawid ak kumando ti kasera nakita nak ti girlfriend ko manong nga suday ito ni Irma. Ni Irma kadak kailyan kami manong nemi baknang da. Ket, hi. Agawid kan? Idya ka serak. Ito na ka nung ba nagpakasyon mo? No, kahit mo, ang kuyog tanto. Umay nakalan ni Papa. Kadwa na nag-bodyguard na. Ingam ka nung pumasyar si Jay Baguio. Unasan ket ingam Idya Boracay. O na Idya Tagaytay. Naragsak ti summer vacation mo no kasta. Ketsi ka. Well, nagawid ak sa di lugar tayo. Inagtulungan ni tatang iti taltalon. Sa kamto mo pa naganop. No, enjoy ka ti summer mo, summer vacation mo. Ba't ti pa nagpasyar mo ka na pintas nga lugar iti pagilian tayo. Ag-enjoy ak tumit. Nga mangtulong gini tatang iti taltalon. Kaya nag-enjoy kam to kini tatong nga mapan ag-hunting. Manong nemi addan na surog ang makatawan ti relasyon mi kini Irma. Nagkaradwarang kami ti high school. Saka magpadpada iti eskwela. Dito siyudad naman pa'y saan kami nagpadpada iti korso manong. Limed kini papang na ti relasyon mi. Gabata, saan na kayat nga mamuan ni papang na. Ta sigurado lagi di nga sumupihat ti amana. Agasem, anak-nak nahing ti manalon idinto isuna, anak ti mesang hasyendero. Hasyendero kunak manong nemi tagden dinamag nga adu tilaga ken hasyenda ni Mr. Fernandez. Naman pa'y bugbog tunglay nga anak ni Irma. Ado nga mintibisyo na, manong nemi, sugador. Ket manipod dinabalo, di matngarot agasawan, masukan-sukat manong nemi ti babae ti biyag na. Nga mo kasaan nga kanunungan ni Irma dayta nga bisyo ti amana. Tanasingpet, manakem, kasla saan nga anak ti may sa abak nang manunay ni Irma. Wen, tamo nang sakit kanipateg ti kas kanyak nga nakurapay laeng. Hindi ba kasang batak nga ruden manong nemi dito'y kaserak nagtultuloy ti panagkapagambak. Nagro na lang ruden manong nemi. Hindi siya kumati tumawag kininanang tawangkas bang damag no kumusta matanin. Isuda kinitatang. Ngem ten cellphone ni nanang manong nemi. Uno, sumaten tumawag ko na kuma. Nimaten nanang tumawag kaniyak manong nemi ta makita tinagan na. Nakapunbok iti cellphone ko. Dagos ko sinungbatan. Nang
nang nalpasan di eksamen. Siguro may sa pangalawas. Tapno makompletok matlaing nga marami di kiti requirements sakbay nga ag-close ti eskwela kada ito nga tawan. After a week, agbakasyon na ton. Mailiwag ka na kayo kinitatang. Mailiwag dito lugar tayo. Iti taltalon, iti karayan. Mailiwag iti bantay. Nga mapagngapto aganop, aghanting kinitatang. Baga mo manong name iti bigla nga nagsangit ni nanang. Nangapay. Awarin ni tatang mo. Nasarakan na kanalabis na bangkay iti sa kaanan ti bantay. Nakigtutak manong nemi. Nga kasla nagsardeng ti panagpitik ti puso. Kasla nagsardeng manong nemi ti panagindurog ti lubong. Iti day tanganangig ko. Ni tatang. Natayin. Nasarakad na nga nalamingis na bangkay ti kadana ti sakaanan ti bantay nga ungto ti talon. Ti talon mi. Ket gabutawan ti mauray ni nanang manunemi nga panagtimag ko takas la nagsulat ti karabukob ko. Ranti anak. Ranti. Samon nga orayan pwede makalawas. Agawid ka kuman anak ko. Kabatan siya. Islasan ko nga may tuhan ti kastoy nga nagbaragan. Iniramid na kanitatag mo. Nadigos iti bukod na nga dara. Ado ti bala ti paltog at ti mamay ti magina. Pinaltupaltugan na ni tatag mo. Naging awan ng asi ka kriminal. Inawan na mo kabasol na. Ano ko ba ti basol ni tatag mo? Tapnokas dyan ti pa nagpapatay na kayo kuwanan. Ini maalaw ko tiriknak manong nemi. Naibuyo ka nagsangit. Naglaog tila dingit ken pungtut. Ngay mapo ni ti kaongak manong nemi. Agladingit hak, agladaang. Tawanan ni tatang. Awanan ti amag. Makapungtutak manong nemi. Gabat pinapatay da nga awang basol na. Nakasing-sing pa di tatang. Ni masino. Dagiti kriminal. Asino ti utek. Ti pa nakapapatay na. Dahil tati dinamag ko kininanang yung awang kanumat pa iti may bagana. Tamadama pa lang ti investigasyon. Dagiti kameng ti pulis. Dagiti pa nakabagi ti lenteng. Awang nga tinaramidak manunay na ti pinatibker tiriknak. Kahit mangrugin nga mga hawat ti kinapudno. Inurubot ko ang digiti gamit ko manunay tamabaling nga kamakamag ti lastrip. Tibas nagturong iti away mi. Iti ilimi. Manunay ni Irma iti mawang siguro kat nadamag na matin. Randy? Irma, nadamag kong tinapasamag. Mag-ibang lading itak. Ni Apo Diyos ko matibang liwliwa ka na kayo. Igama na Irma. Nakarubuhat akon. Agawid akon sa lugar tayo. Kasapulan na klinanang. Alagat barbalang no, malpas doon ti bakasyon mi kada papa. Kada umayag tumit, sumarong kar. Kano saan kong tuman nga abutan. Umayag tulangin. Ije lugar yo. Ije barangay yo. Takumporme no, kuyugan na to nga mapanitin. Kampusan to, no? Kasi pagalingan to, may tabon to ni
tatang mo. Nagyaman na kayo, ma. Adagadi, pangpangipem. Nandisikit mo sa akin. Tim, no may panggapit pa na kayo at justisya ti papatay ti amak. Kat sigurado nga namitig na ita. Saan ang turong sumarteng? No sino ti awanan kararuangan ng utang ti biyag ti amak. Kaya no sino ti akin utek. Ano yung amin ti atapem? Oo, pwede may magak. Siguro ni nanang at may bagana. Kabayatan ti pa nag-travel ko manong nemi agsisimparat dagiti adday ti panunod ko. Kandi pulos umbaas ti sakit nga marikriknak nga damay ilaog nga pungtot. Kaslad dan atap ko manong nemi. Tanangin ko na minsan idi manong nemi. Hindi pa nagsarita datatang gininanang numampay sa andang kayat nga mamuak. Nga mamuak to kinanang. Juan, hindi sumang petak manang nemi dito balay. Nakamansaya gantiman ni tatang ko. Adan atong nga sumsumged. Adan di kita kabaranggayan mi, karuba mi. Nga magidangdanggayan kininanang. Ini makita nak ni nanang manunemi sinabat nak at kastawanan ti panagsangit na nga nangar-arakop kanya. Yung karigatak mo nga tinaritirik nak manong. Kahit ko nagpakalalaki. Kahit ko nga awan ti may matangan dang agtagtag nga luwak. No pa agsagsagabang agsasainek agsasaibag idikaon ka. Yang runa ti matandaga kon tila nga ni tatang manunemi nga makita pa ti simrekan ti bala iti muging na. Iti babaen ti matana. Dagiti ayop tinatagda ti bala ti amak. Pinatay na kasla nakadagdagas unay. Nanang Randy anak. Nagbaling kayo kumana ti kera. Uray nakasano. Nalupuyak anak, kaumahon ti kinapod mo. Dangro na ganawan ti amo kabasol ni tatang mo. Tapno arami na ti kastoy. Imadamaatap, sanggadi. Kinasarita tak ti doktor. Doktor na polis. Polis. Sinaludsod na kanyak, noon niya. Dosin na kita atapek. Diyan sa amok nga rason tapno patayin da ni tatang mo. Alat na ibagayaw. Tsaka mong ibaga. Basta awan ti amok ko na. Ako mat nga rin tumawad nga saksi. Nga bata. Bigbigat. Nasapa nga napanjistal-talon ni tatang mo. Parbangon nga nagkape. At nakalunas ka nga si Kaswan na. Nakatagkaya ganti init. Hindi da makakita kang kuhana. Ngayon ba nagipulong. Aanin nga mga angis. Hindi ako penda. Ngayon logan ti ambulansya. Ngayon deklarar na kinibang ngagas. Itiili tayo nga dead on arrival. Naugutan ti darat ti amam. Di ka adong nga bala. Nasibrak ti bakina. At dalagad amo yung rason kang kapunan nanang. Mabaling ka di nga mamuan. Diyan ka mo. Narumbing ibagakan ka. Rumbing ibagayo. Kaya narumbing ibagayo ka na di pulis. Ibagayo kanyak ti sakti makisarita ka na di pulis. Ibagayo nanang. Sigon kininanang manunemi imbaga kanu ni tatang nga namin talon.
nga dadwa nga lalaking imasdik ang kuwana iti kaadaan iti taltalon nga mangibagbaga nga panawan mi kano pinagdisuan ti balay mi panawan mi kano ti balay mi ken pumanaw kam kano iti dayto nga lugar tam saan kano nga kukuha ni tatang ti talon ken dagdisuan ti balay mi kukuha kano manong nemi ni Mr. Fernandez ti ama ni Irma. At ipagpakita na kano nga titulo manong naming nga mangipampamariknek nga kukuha ni Mr. Fernandez ti talon ken ti daganang diswan ti balaybi. May papilit kano ni tatang adamat titulo da. Taday nga talon ken ti daganang diswan ti balaybi ket natawid na kadagdagan nakken kuana. Impapilit ka ni tatang nga saan dan tupulos sa pumanaw. Urayan niya't mapaspasamak. Mangipangpangtakano manong nemi nga dadaka sa mapasamak kini tatang no saan dang agtungpal. Kaya ito nga saway nanang. Ag-agubenda ti talon ken ti daganang disuan ti balay tayo. Uwen, dagiti gamrod. Mamatin ti kaaduan nga ni Mr. Fernandez nga dagiti dagdagan ng ibagbaga na kukuan nakat ginamrod na. Nga po nga rin tagamrod na dyan nga tao. Dagiti laki di tauan ni Mr. Fernandez, ito nang papatay din, amam. Kinawan sa bali nga utek no saan, nga na dyan nga Mr. Fernandez. May nga rin di polisak ba iti tabon manong naimi kat siyak ti kinasarito da. Imbagag na ita ang istorya ni nanang kanya. Kano? Kunam? Ranti? Dati ko na ni nanang kanyak. Yung story kano ni tatang kitmana. Isungawan sa baling nga. Agit naramid ka na ito eh. Tinyante. Nusaan nga rin kita kakadua ni Mr. Fernandez. Ngawan ti sa baling nga, mastermind no saan nga ni Mr. Fernandez. Ada ka di mabalin mo yung patakdir nga ebidensya, pamanagnek, no? Agsaksi nga tinaminsan kat napan binutbuteng digito yung tauhan ni Mr. Fernandez iti amam, idisbibiyag pala. Awan. Yung mabaling ang saksi ni nanang ko. Taday nga inistorya din ni tatang ko. Kaya nada ka din mabaling nga tumakder nga mga saksi nga naibatangan natin panang parakpakda kini tatang mo. Awan tiyamak. Kalpasan ti tabon tinyente. Ipilak to ti kaso. Kontra katawada. Ngayon ba sito nagiti tauhan ni Mr. Fernandez. Ang mamum kadida, asino kadakwada. Panagkunong kita duma nagiti obreros na, duma nagiti bodyguard na, tauhan na. Asino kadakwada. Tsaka mo. Tanyente, anya taramidak. Umasadag ka ti abogado. Taisot mga advice ka. Tas saan mong maipilit ti kaso? Naawad ti abogado. Pangalak ng rin ti abogado. Pangalak ti kwarta nga pag-abogado.
Naitabo ng tibangkay manunemi ni tatang kanadak. Iti kataltalunan manong. Makita pa ilaheng dagitek kay warang nga karami. Kaya ni tinaggapasan. Leplipas, tigapas manong nimi. Sumanon ako man nga maarado, taltalon tapno, mamulaan ti balatong. Kenotong ataba. Imasideg ni Tata Daris, manong naming nga kaasideg titalon mi. Hey, Randy, Tata, ipalubos mo ka dilatangan nakaturiang iyang titalon nyo. Kasladyak masurutan tigtrabaho. Luwayan mo agad siya kung di makaam mo. Kaya tangag at nakamulak mo ten. Patraktor ta. Sa tanto, wari kawakan iti balatong. Tapno, saan mo masayang? Tapno mo sumibiyag kumapailang ni tatang mo agad nakamula kumamaditan. Isladyak ka mo nga. Ano tirugi ng trabaho, Tata? Mawatag tirik na, Brandy. Kahit may palubos mo, saklatan ti makamot, makamutan doon ng agsaritan mo, maapit na gini balatong. Tapos saan nga ba sayang? Alam mga or, Tata. Awan ka diti, amoy yung tinapasamak. Ay, kanay di nga aldaw, Randy kita, dak sa jay, ili, nagbalmalemak sa jay. Mo agabay lang ti daga ti talon nyo ken talon ko. No dumagit ang kita kami nagsasalita ken tatang mo. Yung kaya di nga naldaw nairan-raket din awana. Inuray siguro di kriminal nga maadan iti panagwaywas ng tatang mo. Awang ka dito atapin nyo, Tata. Akin awan na ay narikat nagsasao. Da kayo ano sino atapin nyo. Kaya't ni Mr. Fernandez nga papanahon na kami. Kapag ka no, igaman na nga titulo nga kukuha na titalon kan tidagah nga nagdriswan ti balay mi. Kan posible. Nga iso ti mastermind. Nga nagiti kakaduhan na nagbalin nga. Ganman. Tigiti ayo. Lakad na iso dito ti pamati barok agad tao. Mas nagkati abogado. Tapno maipila ti kaso. Agam ti panagkunak talagang Slalarikat sa akin di nga matuntunan ti hostisya ti papatay ti amang barok. Kapata ni Mr. Fernandez, nabaknang, ken ma-impluensya. Sagbay nagsubliak sa Diyosudad, tapno masudegag ti abogado manon nemi ti mawag di Irma. Hello, Randy? Ada ako dito balay. Sang sabit milindi kalman, makakuyog na, iti Campo Santo, sarong karakter tanam ni tatang mo. Norisanan, agaman naklangin ni Irma. Ang mga makita na kalahing ni bodyguard ni papang mo. Ada ka din suspect. Ada ka din resulta di investigasyon. Da kami lang ti mabaling nga may iba ka ti suspect. Sino suspect sa'yo? Sigun kininanang, duwa ka nung karagi di bodyguard ni papang mo. Tinamintalon ka na pa nag-istrita kini papa. Buno kini tatang. Nga panawan min ti talon daga nga nagdiswan ti balay mi. Takuko ka nun ni papang mo. Anya? Kahit mo sawan, ada pa kinaigan ni papa, iti papatay ti amam. Gabota bodyguard na, nagiti, nang butbuteng ka dito, tatang si Bibiak Pelang. Nakita mo ka di, nangig mo, saan? Ada ka dito, bangi panagnek. Ninanang tinangistoryaan kini tatang. Ninanang tinangistoryaan ni tatang. Pinasang ang dagos ka nagsuplong iti polis. Tapos nagasta ko makit adam.
At dami sa nga, pamamaneknek. Dadat saan nga naramidan ni tatang. Anamat amo. Just in case ko mga nag-imblatter na ko Siyempre, no, dagay mga ibang pangtaking ko na, i-blatter na for record purposes. Tapos di kasta, kat dagos nga maitudo, nagididuwa nga, nagbutbutang ng ko na. Dito ako maitang pangrugyan, nagidi pulis. Mabanag sa di kabisera. Umasinig ti abogado. Tapos may pilat na room, kontra ka nagidi maatap. Darum mo ni Papa. Irma. Randy. Nakasalitak ni Papa. Agsalut-sutak ni Papa. Investigarik ni Papa. Diyak lagi di pamatingan nugutan na. Paglibakan na lagi di. Nangorte ramidem. Umasidagak ti abogado. Tabno amok no niya taramidem. Napanak nga rod manong name di bagbagada nga pao uno public attorney office. Di ka no agyan di tang abogado ket ited da nga libre ti serbisyo da karigitek kliyente da agpatulong kadakwada nga awan ti kwartada. Manong name may isa nga abogado nga babae tintududa papanak. Nakitak iti na iparabaw nga nakaikitikitan tinagan na manunemi Attorney Susan Suarez. Napintas nga abogado manunemi medyo adan-edad na. Nujak mariro tawan ti nasurok wala na kurang nasurok ka 40 wala na kurang nga 20 at 50. Good morning, ma'am. Ay, good morning. Sit down. Inyam amok ti bagik manunemi iti lugar nga naggapuak. Ken di problema. Et mo sawen. Ito lang nabid kat pinapatay dati amam. Wala to ni. Asino? Segun ganinanan kadadamang ibang pangta. Kandidatata nga duwa nga lalaki nga bodyguard ni Mr. Fernandez. Mr. Fernandez, Diosdado Fernandez. Ama mo yato ni? Ama mo. Magbigbig iso na nga asyendero. Tado na kita dagana, tinaduma-duma pa sa tipagilian. Baknang, ma-impluensya. Kanadaan ti kakaiso ng anak. Iso na lang tadot bisyo na. Abusible nga adot chicks na. Adot babae di biyag na sa amo na matagsugar. Amo mo yugaya. Awat saan nga makamamukin ni Mr. Fernandez. Attorney, di ba gana nga, ada ka no titulo da, isuda ka no taking ko ti talon nga tawid di tatang ko. Kaya di da gana nagdiswan di balay mi. Ada ka no titulo da, datatang nga nainagan ka dagdagan na kang kuha nga na ipatawid kang kuha na. Imayik dito ato nita. Dito kan ti pakasarak ti abogado nga libre para kada kitikas kada kami. Ano pagsapulang? Estudyante ak pa lang para 4th year. Baka sangko pa lang may tuloy ti panagbasak. Gapatasan ko tumala may concentrate agbasa. Kan ituloy ko dalatan nga si kaswan ti talon. Yan takin agriculture met ti kurso. Attorney matulungan da kadi. Isokarot nga dakam ditoy. Tada kami di kiti abogado nga mangtulong kada kiti kasken ka. Nga awang kwartana. Nga pagbayad ti bakong kurang attorney's fee. Attorney, ore mang tedak tumit lahing. No kaskasan no lahing no maapit minto reto'y mula nga balatong.
na pintos at presyo. Kinamkaman met no ka ti mahapit mi. Sana ka tumutawat. Kadikarikan ka, Randy. Tulungan ka. Kadwa na nga kasong igam kukit kasken ka. Dagiti awan ti pagbayad. Lumaban ta, Randy. Ore kasunod ti kadakkel na nga pader. Lumaban ta. Gapo nga ron ti sikatipod no. Masapol nga maipaayan ti justisya ti panakatay ti amam. Imbaga na manunaming isagana na ti papeles para ti panakaiulit ti darom kontra karig di suspek. Isa na lang manunaming tao mati mabagak nganagan iti bodyguard ni Mr. Fernandez. Aging gaman ang naming itinawagak ni Irma. Randy, anak dito Pao, Public Attorney's Office. Sumapsapol na nga dinagan. O sino ti mabaling nga, masuspet sa karagi di bodyguard ti amam. Matulungan na ka ti Irma. Inimbestigar mo ka din ti amam? When? Nagsaludsod akong kengkuhan. Karimpakita na mismo kanya, titulo ti daga. Nga nainagan kengkuhan. Nga mga bagbaga nga kukuha ni Papa ti talon nyo. Kaya tinagdiswan ti balay mi. Ang sana nga nugutin nga awan timbilin na kasiyay. Nanugutin nga lagi di bodyguard na iti nang papatay kinitatan mo. Gagangin nga saan lang ang nugutin. Makaibaga ka di tinagan kadi bodyguard na. Doa, digiti kang runahan nga matalik ni Papa a bodyguard na wano tauhan na. Sino da? Nga na gito iti masansan nga mangmangin kuno ka nga ada sekreto nga bilibilin na. Torko, tinagan ti Maysa. Kel Baldo. Mabaling ka din mamot, maano to susto na agad na? Ni Torquato Mendoza. Torquato Mendoza. Di Maysa. Baldonado Ignacio. Baldonado Ignacio. Sa Modesto Fernandez ni papang mo. Randy, saan siguro mo't nga maharabid ni papatikas ta? I'm sorry, Irma. Awan ti sabaling nga mahatap na sang ni Soda. Diyos ko. No, maamon ni Papa nga. Agipila ka di darom kontra kadakwada. Amang ano siyak ti sublad na nga papatayin. Ang mga siyak ti sublad na turok ko kanibaldo nga papatayin. Unin na anak ko. Nagasagana ka matay. May lamang ko lang ti kalindagan mi. Nagasagana ka matay, Irma. May payan lang ti ustisya ti papatay ni tatang ko. Kalmasan ti duhang alawas manong nemi tinawagak ni Atty. Suarez. Hello, ma'am. Ay, hello, Randy. Ma'am, kumusta ni kaso? Ay, sumalsaro nun. Ano pa lang kami nagiging mo na nga sumanatinas nga yun, anak. Mabaling ka din i-priority yun, Atty. Ay, kastamat ko na nagiging duma. Noon tuudi ka man. Saan ka ang gumanat? Dumanon tulat ta. Hendon ka, no? Balik siguro ang kalbasan ti duwang bulan. Saan ka di mo ba iglaon na, Atty? Saan ka gumanat, ha? Hanggang kaskarina, ti panakaipila tayo niyaman na kaso. Di ba at the limit na? No, awan ti may pila nga kaso kontra iti may sa agreement kita. May bilang nga, no case.
Hanga siya ti sorom. Amok ti amin. Awat pagdanagam. Dekado na kitigiga makakaso nga naipalaban ko, naipangabak ko. Awat pagdanagam. May kan ti justis ti papatayin ti amam. Kinsan nga basta nga maagaw, nga magamrod, nga maagom ti dagayo. No talaga ako kayo. Magnam na mga katorne. Wala na problema. Sige, attorney. Thank you, attorney. Tanong maapit min ito balatong. Agsisida kayo man balatong, attorney? Saan? Gabuta. Makalat, arthritis na ita. Sa... Jakayat, kag ipaunong digiti bukbukel. Agla ko aktor tangaro din ta. Napila nga din to. May tid ko kada kayo, isang kabasilang kakorta. Di mo pampanunutan da ita. Libre. Sana ka noon daw ti attorney Fik. Nga magdadagtumat lang attorney. O rekas kasunlain. Prutas. O may kanto isagutan ti prutas. Uno lamas. Lamas. Anda paltat kadadalag. Dati man naitib nga paltat. Marbarang no. Inakto sa atin ti paliptok. Uwan attorney. Ikang kanto si bibiyag nga. Naitib nga paltat. Manong name sa anak ko nga nag-enroll. Takalbasan ti parang babalatong manong name pa nagrarayapton. Umayin ti tutudo. Kasta ti baga kininanan. Yung sayang ti pa nagbasa manak. As inungar ti mga sikasyo patalon mo na tan kinitatam nga daris. Awan kas kanyak nan. Gamutamok man. Nasapa kang sinusuruan ni tatang. Unang yung sayang ti ba sa nga tawanan na nga bale. Alis nung tulang na ita. Kumustahan mo diti panangyas nagmut kaso? Diyan pa ho. Diyan karoda mo. Yung palo hapag tumanin. Sagbayan na pa nagbasa man ni Irma isisdad tinawagan na. Hello? No kastasan ka hamang ituloy nagbasa? Saan Irma? Asa kasok ti talon. Kan nagdagag na tornet at no, may pilang di kaso. Asa no nga torne? Nagkapoy ti Pao. Alat nagan na? Attorney Susan Suarez. Tinapintas? Yeah. Idilayang na pa ng alawas. Nasang ili ni Papa. Detang Attorney Suarez. Kanya? Apa yung adad tabalayo? Apa yung menta? Diyan mo. Dati man kaya mga gamamuda da papakin ni Attorney Suarez. Sa lang na yung binsahan nga nakita kisuna, hindi pa ilang napan nga tawan. Tadama di kaso ngay papaigam ni papakin ko na. Nagkamaliak nga rin tinasidgan basta. Isumadlagayam nga. Awa madlayang inti, may pila na nga kaso. Randy, italag malahingin ka na po, Diyos namin, hanga mabalin. Ngim, gapo ka dita, papang mo ti masignan. Iso nga, ibagam nga sanod ko, no, saan ko ipatuloy ti mga ipila ti kaso kontra kadakwada, kaya iti amam. Saan ko kanunungan ti madingaramin ti Papa? No talaga nga daman, pakainaigan na ti kamin. Diyak kanunungan. No, anyaman di kiti dagas nga raramidan ni Papa, saan ko kanunungan? Ngim papang ko isuna. Isakit ko isuna. Amok. Kaya di ka ba mapalaw? Kanunungan isuna. Saan ko kanunungan ti mading aramid na? Kagurak ti mading aramid ni Papa. Nagroon na kinagpeso ng isut mastermind. Randy, aganan ka. Talagang gananatak. Gabutan na minsan, nasugalak da Papa. Kastamat ang gada turko kanibaldo. Nadamanin pa aramin ni Papa kadakwada.
Isu akin anad ka. Tinawagak manong name ni Atty. Suarez. Oh, Randy, dandanin. Bye-bye amon, Atty. Na? Isikat sumarunong nga, asikaswak. Ama mo ka na, Atty. Ano tikit mo sa akin? Kung nakano na siya at kang abogado. Ropa ka mat iti kwarta. Oy! Mabaling ka kasuan ka na di bagbagam. Wen, mabaling na kakasuan. Maramid mo na ito abogado ka. Kahit siya asin no aklain. Maaramid yun ti kay kayat yun ka na kami nga babasit. E magpaisot ko na katon eh. Rupa kayo ti kwarta. Pawan konsensyayo. Di kayo pilagkikat nga abogado. Di kayo may konsensya. Dakil ti pamatik. Nga dakkel ti balayo, Atty. Nga dot sa ni kwayo. Adot ko kayo. Naimas ti kang kaninyo. Nga maimas yung atatimangan nga nagkapo iti kinadakas. Kakomplot mo ni Mr. Fernandez, Atty. Amok na ita. Kaduam gabi suna. Andi, katangay ko nam nga, agkadwa kami. Saan ko nalibakin? Di may advice ko keng ka. Lipatim lahingin. Saan ko malipatan? Kaya napipinas lahingin no panawan yung datang lugar. Baka sikat sumaruno. Tandaan anak datang yung bagamaton eh. Tanukas ka sa nulahing mairaman ka. Asin nung nagtasid gam nga mangtulong keng kang abogado. May saka na kita kadwami dito eh. Randy, nabilig na tao ti kahit mga dugparin. Iso nga awatin mo ti kinapod no. Baybahamon, sa mga tuntuntunin pa ti papatay, ti justisya ti papatay ti amam. Italag mo kinahapon Diyos ti amin. Kaya napipitas no panawan yung detang lugar. Dabno awan ti mairamanin ka na kayong agina. Deta ti may balakad ko ka. Saan kami nga pumanaw ito eh? Lumaban kami. Ito orayan niya mapaspasamak. Lumaban kami. Oray ni Nanang Manumnemi kaya't namaten apumanaw kami iti dahi nga lugar. Nanang, diyak mo guston timbagayo. Anak, para iti pagsayatan ta. Kabutasan ka nga tagantoy. Naikamang kailang ditoy. Kahit yung panawan tayo dito nga lugar. Tinakay-nakak nga lugar. Tidimakilak nga lugar. Tidaga nga siyak tagtawid. Nga natawid, day di tatang karignagan keng kuwana. Kat siyak may ita tibang tawid. Ipalbos ko kalitan nang nga gamruden day dyan nga Mr. Fernandez. Sana nang anak. Saan nga kinatakro ti mangliklik ti posibleng ipapatay. Intan sa di lugar mi. Nataltal na ti panunot ta kang biyag ta sa di lugar mi. Kaurikas ka sa nulaeng katagbiag ta anak. Nga awan ti pagpagkadanta. Anak niya kaya nga kalpasan nga napugaw ko ni tatang mo kat sumaruno ka mapugaw. Iso nga dumungag ka umakan nga anak. Bye-bye amon. At bye-bye akon. Sumuko aklatan. Ngayon palubos ko latan na kasdyan. Nga ti araramidan na kiti awanan kanaroa. Nga sanda nga may kaniti leksyon mo no sanda nga may karo ti basol da. Sana nang kanya ki palubos. Ure pakatayak. Noon parukpok man ti dara ni tatang iti tawid na nga talon. No naskenmet nga may parukpok ti darak, iti da ito nga daga, kat mapasamak. Ngam dakkel ti pamatik nanang. Siyak ti usto, siyak ti kanunungan ni Apo Diyos, iso nga amok nga sanak nga baybayan ti Diyos.
Timteng manong nami, hindi pa mabalinin, nga pa nakaraap dagiti bunubon. Na traktoren manong nami, ti kataltalunan, nga ti kabigatan na kat mabalinin, nga raepan. Ninanang manong nami, tinakatulagan, kadagiti kakaduan ng agsag ka. Masapadan to. Nakatulag kumaten manong nami, di tanda nami, nga graep, nukas kasanulaeng. Babay mila titulong ni Tata Daris manong nami. Kalpasan ka na kuwada, iti talon da nga narepan. May isararong tumaten manong nami, iti talon mi narepan. Iti kalawa na, mabaling agtalo, aging gatupat nga aldaw manong. Nasap nga tahanak, iti dahit nga aldaw manong nami, taado di kiti nasikasok. Nakurupat ko ti agawid manong nami. Nadaw ko ti katagtingaan ti taltalon, iti pagkamumta. Nadalatan bigla nga nagparanga, nga dua nga lalaki ti sangwanak, nga dya ka muna sa dinut na naggapgapuan na. Napaatrasan. Diyos ko. No sinuman ti kito'y, isalakan dak. Naggamag tiputan, dinibarigas kanyak nga baladaw manong nemi. Tawarin no kaskasan ng lahing. Kapailak ka sa lakniban, tibiyag ko. At damit baladaw ko nga mabaling kong iswasawas ka na kwada. No pedakkel ti pamatik manong nemi, nga dapaltog da. Naka-jacket da manong nemi, kaya nakakalugong da. Nakakipis da. Nakabailan dita akalungog ni manglingid itirupa da. Nasipngitin manon nini. Sino kayo? Ano ba sapulyo? Aging tutured nga Randy. Nga anak, kaputot, dahil di Diyos alwad na. Nga amado. Sino kayo? Kanan ito masapulyo kanya. Aling nga naskan pa nga mamumiti bagimit kang ka brother, tool. Ngayon mo kayat mo. Siyak ni Baldo. Siyak mo editor ko. Uni nyo laing kat talagang nga kontrabida kayo. Ayop kayo. Da kayo tinang papatay kinitatang ko. Oh? Apay na natay ka din ti amam? Apay nga natay ti amam? Kaputagin lalaing? Di na kahit nagtungpal. Isungay dito ito agad daw ay Randy. Noan niya ti bilin mi di kinipapang nitatang mo. Bilin mi met keng kaitang. Panawan yun dito nga daga. Dito nga talon, kaputasan nyo ang kukwa. Sayang laeng. Ken kastametin, kapanawan yun, ibalayo. Pumano kayo dito nga lugar, saan kayo nakapagpakita? Tabnawan di problema. Ngayon saan kayo pumanaw? O magando. Ito sa bali mo na nagundaway kahit may parukpok ti dara, iti dito nga daga. No, daman may parukpok na dara. San ko matara? No di kadarayo. Kinunak manong nemi ket inasot kon ti baladaw. Sabong may danon ka na kami ti baladaw mo, Randy. Ti bala nagiti paltugbi. Maidanon ken ka. Diyos ko. Ana, dumarap ka. Iwadawad mo na kita, iwadawad mo tibala daw mo. Tagidaan na dumanon ka na kami. Ngam tibala, ket maadot ti sumrek iti bagim. Ano yan pala ito rarayem? Padasab ti dumarap. Ala. Diyos ko. Isuro yun na niya turong mga raminek.
insublik manong nemi ti bala daw ko iti balay na. Mamuteng! Ana, raiban nyo pa lang dito nga talon, no? Intun bigat kita wa kayo. Saan kami pumanaw? Horan doon mas pasama. Saan kami pumanaw? Lisin nyo ti pagnaak. Kinunak manong nemi intarang tengkon tinagna kadi di mabatog ko ida manong nemi gid matandak. Patandak na tangken ti ulo ma. Sige. No sa mo ita, no itakit sa mo nga ramananti, ti bahala dagiti paltog mi. Dagiti nga rod danog mi ti ramano. Aray! Paparami ti rupa pagkanay. Bulbulon da kaloko. Taglam ko. Tamansok tulo ko. Taglam. Yay! Manong nemi yung regla nagal-olo dahil gabutirigat ko. Iti panang mansuda kanya. Iti rupak, ti bakrang ko, ti bukod ko, ti tiyan ko, ti parokong ko. Kinaot ko ti bulsak, manong nemi, maring nada signal dito ikonak. Tayo tugod ko ti cellphone ko. Tinawag ni nanang nada signal. Hello, happy nga, di ka pilagawid anak. Matandanagan na, kayan mo. Nanda ng side kanya, minansudak. Sana ka makapagnangagawid. Kumitak ko matulungan. Diyos ko, sa dino yan mo. Iti katangan titaltalon nang. Iti kalawaan nga tambak. Iti dalan nga. Nayabay iti irigasyon. Iti irrigation road. Ay, yapo, na Diyos ko. Lumay kami. Awagang ni tatam nga daristo, may nakay karison. Tayo-taray na ka ng ospital. Ori sa rin ng igasan nagtulatan dito balay. Manong nemi sana kon diyaw ning palubos ng hospital dak. Yung nangayab ni nanang manong nemi mga nablon, mangilot. Tainilot na manong nemi ti bakrang ko tapos tamariknak. Ada na ko lapasit na. Inagasan mo ti nanang manong nemi nagida kaumuol ti rupak. Hinalakit ti dakas di ito yung tao na dakas ay anak. Turko ken baldo. Kang runahan nga tauhan ni Mr. Fernandez na. Pinakod na nga mismo kanya ni sudat ang tagtibala ang gitya ni tatang. Lupesandang ina akong isudat pimatay kan ko na. Entun kabayla akong di naktumanin sa kabisera masudag maninti abogado. Anak, kung nakmadgamin ken ka nga pumanaw tani dito nga lugar saan na nang santa nga pumanaw. Ket pumanaw tan tulaengen, mun pumanaw ak tulaengen intuno may duling kumatid di bangkay mo. Uno mo na akon nga pumanaw maalakan. Ngem sambat nga ron mabaling anak. Muna kayo tanon sa dinonte kayo ito pananang. Bye-bye anak natan. Samad nga rin nga mabaling nga bye-bye ang kalatan anak. Samad nga rin nga mabaling. Kabigatan na matlahing manon na imin ituloy ti panagsagkadanan ng kenti panagraap. Intalag kulatan kinitata daris ti amin man. Anak dito'y balahing agpapaungar. Ni Irma tinang tawag kaniyak manong. Hello Randy, kumusta?
Dagdo ti balay. Balay, kunak na naman na matalo nyo. At anang mugbog kanyak, idisardam. Niya mamot bagida nga torko ken baldo. Anya? Gusto ti ko nam. Hindi pa nakasalamaam nga. Kinasarita ni papang mo, dagit idua kang runan nga bodyguard na. Kang runan nga tauhan na. Dagit gunman na. Sandag man nga pinaltupaltugan. Yung binubungdak. Binalagan dak. Ano saan kami nga pumanaw ito dito nga lugar. Kada dadakas mo pasama ka niya. Kada kami nga gina. Diyos ko. Ano yung ortirantam? Awan dihan mo kang sidgak ng abogado. Yung nakasagana mang tulong kanya. Tani Atty. Suarez kat kabduan namat ni papang mo. Uri na kiti pulis. Uri nga tanong. Agreporta kiti pulis. Kinibaga nga datur ko kini Baldo tinang bugbog kanya. Dakal ti pamatik. Nasanda basta matiliw. Dagi dito ha. Kapot na nabilig ni papang mo. Impluensyado. Nabigsat impluensya na. Kanadot kwartayo. Anong nga ti may tulong ko? Ti may tulong mo? Kasarit mo ni papang mo. Nga aminin na. Nga iso ti mastermind ti papatay ti amak. Kanaminin na. Nga kahit nang gampruden ti tagami. Aminin na nga isot utak ti dakas sa mapaspasamak ka na kami. Dito mo ka may tulong mo, Yama. Alukoyem ti amam. Tapno alukoy na ti kinapudno. Muno aminin na ti kinapudno. Sige. Bayam. Bayam taramidag na ito. Isa na lang ta. Tanya. No aramidag na ito. Kat sa lusudan ng tuno api nga isaksakit na ka. Isaksakit ka. Anya. Posible ka sa lusudan na ito. Api nga isaksakit ka. Ano yung sungbat ko? Di bagam ti mo to. Nga relasyon ta. Diyos ko. Ang mga met no, ipupuknak. Ang mga met no, ipanakta dayo nga lugar. Nga awanak tudtuyin. Diyak man ganun kahit kung pasamak ti kasta. Tadyak kahit ti. Diyak kahit ti mapukahon tinamnama nga makasarita ka kastoy. Kaya makita ka. Numabalingit kahit ka man nga makita. I miss you, Randy. And I love you. Nakasagana ka kadi ka mangilaman ni dad nga pamatig mo kanya. Ayun kahit mo sawan. Anya ka mo numamuan ni papang mo. Nga relasyon ta. Iyaday mo naklakid di. Sa mo ka di. Nga maaramin. Nasakbay nga tayo na ka. Kalagdibas ka. Ano takit mo sa akin? Saan ka di nga nakasagahan nga sumurot kanya? Di ka mangawatan. No talagang ipatpatignak. Sumurot ka. Aran tayo ka dimatlahay nga, panawan ti dagayo? Arandam ka dimatlahay ti sumukon? Ngas, kaya mong napo ako pati daga. Saan? Umay ka kanyak. Agnaed ka kanyak. Hindi ka mawatan. Amo ka mawatan nak no mirisem. No ipanag mo, ilaban mo ti panagayat mo kanya. Kat siyempre, samad nga na kayat ni papang mo nga mapukaw na ka. Kat no, may panagdag mo nga talagang ipatpatignak. Kaya nagpimpinatagda. Ang mga nalipatan nan, ti panang gamrud na, ti dagami. Kat maawatan ng relasyon ta.
panunutem. Kinurahin ka. Urahin ka dito balay. Kalbasan ti doa nga aldaw manon nemi ay may baganan di kiti sugat ko. Malmalpas matintira manong nemi. Kabailakon ti magna, ti tumaray. Nga ti tumawag manin ni Irma kanya. Agsangsangit. Irma, apigsang-sangit ka. Pinadas ko din nagpagpakaasik ni Papa. Ngay sardeng nan, di mangipangpang kan ka, kada kayo. Ngalipatan nan nga gambroden pa iti lagayo. Isardeng nan ti kinagamrod na. Isardeng nan ti kiti nga bisyo na. Nagsinungbat kami. Eging nga natong patong panat. Anya. Sak mananugutan. Ngayon patyan na. Nga da relasyon na. Nga bungal ti panagsakit ko kain ka. Ano nga din? Kahit nakimanaw dito eh. Yadayo nak. Tanakasagana kakadingamang panaw kanya. Umanugot akong di bagbagam. Naglibasak. Umayag dito balayo. Ket nakiktutak lahin ngayon manong nemi dilukat ko tiri daw. Ket ni Irma manong nemi ti nagtugtog. Simra ket inarakop na. Naginarakop kami. Irma, Randy, kas nakunak. Nadakon. Kas kalikagom mo. Ilaban ta kang pagpadatayan na yata. Marmaring no, maamis to niyo pati amin. Kat maawat nanti kinapuno. Pumenta ka lagi tutdoten. Tsak kaya't sumurot ka na kwada. No, dagiti lang duwa nga madigar na nga dur ko kinibaldo. Saan na itong agpelegi? Ilimang ka. Ilimang nak? Okay. Eda yun nak? Pwen. Saan din papananta? Nabilig din papa. Isa din naman tayan ta. Sigurado lagi din nga. Ada mangipakamo keng kuhana. No sa din tayan ta. Saan natangasar dengan? Idi kabakiran. Idi bantay. Ha? Wait. Iso entong bigat. Sapayan tatagring. Sumpok na di kabambantayan. Idi kabakiran. Abi nga sadyay. Tapos sana ta nga masurutan di giti. Dapapakin di giti bodyguard na. Kasano na diba kakita ka na ng simpok iti kabambantayan. Makabuditan. So, my God. Masapat ang maturong. Tapos sa pahintan ito bigat. Pagrihin. Dito ni Nanang. Nanang? Ay! Ni Irma Nanang. Kakaiso lang ang anak ni Mr. Fernandez. Abi nga datoy. Pati ka digsi ka. O may mo, ibilin ka na kami nga pumano kam dito eh. Nanang, nasayat nga tao ni Irma. Kinabudno na nakahabil ni Mr. Fernandez iso nagabot pa ng sakit na karatak. Iso ngayon malito eh. Tapnon ka sakit. May panagnak mi nga. Napudno ti ahinayat mi. At relasyon niyo? Ang dananang. Hindi pa lang. Diyos ko. Kat numamuanda nga da ka nito eh. Mga numay ramraman. Ay, Diyos ko. Nito ito yung paspasaman. Awa nga tawin nang. Iso yung pabango masapo kam ito kagriing ta. Mapangkam ito aglimang. Paglimangan nyo nga ron. Hindi kabakiran. Hindi kabambantayan. Kabambantayan, kabakiran. Kasanong ang biyak kayo din jay? Hindi manungal daw kan manungarabi. Naang nalipatan nyo ka din. Kakanganayon kami hindi nga mapanaganong kinitatang. Kinabutan kami ti makalawas sa jay. Ngayon sumalog kami ngat. Adon to nagiti na ano pa nga napalag.
Nakasulsurok ang biya iti pantay, ti kabakiran. Ngawan ti dagas sa mapasamak. Iso ang biyag kami kini. Kini Irma. Iti kadami ti kabakiran. Kasta nga ron tinaramid mi manon na mi sang kami pailangan nagkakaida. Nagkaida na nanang kini Irma manon na mi kaditi nga nagpatnan. Nagiti arawatan mi, gamit mi manon na mi san uneng ado tapno sanga nadagsen. Ada paglutuan, ada posporo, siyempre, ada lighter, ada buneng, kutsilyo, danom. Hanga problema ti danom manong na mi ta. Ado mati masara kami sa diyang obog. Idurog yan minti sumpok edi kabakiran maron nemi. Ada nakakita kada kami. Samad nga ron ng tatadaris. Ada na kita masapsapang, ada taltalon sa kaanan di bantay. Sa lang may sa nakakita kada kami mano. Ala, ang mga numamumot lang na papakin ni ma'am. Kanagin ni bodyguard na sumpok ta dito. Awan ti pagdanagan. Basta. Sumunod ka kanya. Randy, sa anak nga naruam, nabinas mo ti sapatos mo, ti butchos mo, di ba? Nakapandalong ka. Nakasweater ka. Nakaslong sleeves ka. Nagpudot. Sige, mabali mo pala yung katintilog sleeve mo. Ti sweater mo. Tawarag sweater ka ito na dumting trabi. Sige, sumunod ka kanya. Sumunod ka, sumpok ta. Ngam gabot saan nga naruwaman nung name ni Irma. Nga magna, nga glasat, nga giwalin, kalignas kan ngawalinin na, iwalin na. Numanin ibaga na nga ginana kami. Nga ginanata pa eh. Diyos ko. Ito yung agora ka. Ada ka di signal dito eh. Kadam na di signal. Numatay nga rin dito eh. May ibas ti baterya ti cellphone ko. Ti cellphone mo. Pag-chargean na. Ada yung dukot ko a power bank. Kaya dito na maibusan tinagyan. Ti power bank mo. Malpas to siguro man din. Nag-ring. At signal, li pa pati ito tawag. Sungbatam. Ha? Sungbatam. Hello, Papa? Sa dinutayan mo. Nangig ko manong name na itang at timak ni Papang na. Ta naka-loudspeaker kayam. Sa dinutayan mo, Irma. Papa. Ibiyanak di balay da, Randy. Kadita, sa dito sa inyo. Diyan kahit nga ba, Papa, simpok kayo di kabakiran? Ayop kayo. Ha? Kasaritak man na tagin lalaingan, Randy. Saglatan, Papa. Uray sa dinutayan nyo. Uray sa papapanan nyo. Uray anyat aramidan nyo. Ha? Asdig kami. Kaduwag na turko kini Baldo. Papa. Ha? Umay kami nita. Sapulan na kayo. Amumay na sa dinutayan nyo. Tisimpukan nyo. Kabisado mit kabakiran. Papa, sardigan na kami. Kasardingon yun, Tarandi. Saan yung ngamburo din titagada? Saan ko man, Papa? Kawampay, ti kagumat na sangko nga nagunood, Irma. Kinawampay, ti tao kahit ko matay, kan mapukaw nga saan nga mapukaw. Nagsubli ka kanya, Irma. Kahit papapatay ko na ita nga Randy. Manong namin tuloy may laeng itiya simpok na nagpadaya. Adon di kiti rangkis, darakailan na kiti lanot, darakailan na kiti kayo, iti ayan mi manong. Iti dumteng manong namin ti pangal daw, inuruar min ti balon mi.
Naging kama nun, Nemi. Ngayon tuloy mo manan. Lamannog ako. Kasto'y kadilatan. Sige, agin na nata. Saan ko makita ti init? Kidap ti oras ti cellphone mo. Awanin signal. Kaya dapat labiyag na. Ag alas 4. Nasib ngayon. Sige, ginanata. Kalpasan na. Itulitan tumanin ti amin. Aging gana kang kami ti pukaw manong Nemi. Nako. Nasidagay man tayo da. Aging eko. Irma! Ni Papa. Amok, ganda kay laing tesinig! Tamakita mi, di kitinagnaan nyo! Nalalaing kami ngimda kayo! Kahit sigarandi! Hanggang naglalaing bay! Isublim ganyak, tenak ko! Kinawan tidaga sa mabasamak kengga! Basta isublim kanyak! Kadusaan mong isubli! Papatayin ka! Puno-bunag tayo nga bala at ibagin! Nakangig kami manong Nemi ti panagrenipak. Panagsasaruno manong Nemi ti putok. Nujak mariro manong Nemi automatic. Armalite manong Nemi ti paltog nga kinalbit. Ni Mr. Fernandez. Saan ka sumungsumbat? Hindi ba sa dagdan? Alright. Napindas tayo ta. Umay ka. Pumakas dyan tapay. Kung nakamanlan no saan tayo matungtunan dito eh. Naabutan tapay. Wala natin nakabaybay ka duman ngamin nga magnagan tumaray. Kasi nakadadot ina na. Hindi ka makamakam data. Umay ka dar sa umay ka. Hindi manggapon manong Nemi nga doon na kita kagat. Naori nakasweater kami manong Nemi. Sarutan pa lang na kita kagat. Nang kita manong Nemi ti lanot nga mabaliming o sa rin. Lanot na tilano. Nang tagbatak. Inurnong ko ti tubog na manong Nemi. Sa ako insap-sapoy ti rupak. Na natararami na mabitlan. Isap-sapong mad na ito. Sige. Sap-sapong ka. Ano na ito? Tubog, tilanot. Lanot ka tinalo. Sanda ka nga basta makagat. Uri makagat na kamantikit insekto. Saan nga samay? Gapo ito na nga. Tubog na ito nga. Lanot, tilano. Nakamumit na ito. Kasi ito susarin mi ka din tatang. No kastang sumpok kami ti kabakiran, kat badat ngan mi tirabi. Amin. At tatangan mo. Dakik mo, ori nakasweater ka. Nang ron ti imam, nga rumurumuar. Yan. Di ka sakam, ori nakabutyos ka. Sakam. Kamamin. Ikakamin. Manong Nemi, magparnuayak kumiti apoy. Titem-tem. Tapno, adasilaw mi. Kandapno, mabugyaw manong Nemi digiti at kagat. Lamok, iti kabakiran ka mambantayan manong. Kan magpaksyat manong Nemi. No, adaman digitay. Ayop, nangruna ka di baklat o naulag. Minsan kong inaramin. Tapno, ang timang parnuay, tapno. Di damamon nga dakam lang. Yasinag. Randi, hindi ito yung makaspasama ka na ta. Mga asin na po Diyos. Mabisin akong irabin tatimangan. At dapat lang naluto ang baron ta. Kaya doon bigat. Anong tumanin? Mabalindan tumatindag ano. Agluto. Saan ka kanina mang parno iti apoy? Nakasipsip nga. Nabimpinas si Kastoy. Oret at nabasit nga lente.
nga balon ko. Flashlight nga basit. Mabidlang tirawar ko tigil ka nanta. Awang ka din madlaw mo kay itibagim. Ano na kita madlaw ko nga dumkat. Dagit insekto. Mabaling nga sapsap, lamok. Nagdadakil. Ngimsan na kakagatin. Gabata. Kabuting na iti. Nisapsapukin ka nga tubog. Titinalo. Tanawang ko man isapsapukin ka kadata. Tsak-lamon. Baka kitno. Sige, mabiglang ha. Mabiglang. Lip-lipas minangan manong nemi di makangig kami manin tipukaw. Randy! Ni Papa. Diyos ko. Irma! Amo, ganda ka lang tayo si Dag. Irma, sumungbat ka kumanak. Agsublikan kanyak. Awan ti maganap mo iti tayo tagarandi. Anyan tupay, sinun tupay pangitadak. Kadang iti adong ang kinabaknang. No saan ka nga agsublikan niya. Kahit araramidak di kitoy. Para kayo ka. Tapno ato na kitim ipatawid ko kayo ka. Saan ka sumungsungbat? Nandadalang ta si Deng. Kasano nagsawar na. Kahit makadanon na dito eh. Randy! Idor ko na inoy. Anday ko. Nitor ko? Apay, anday ko na. Randy! Ibaldo na! Ay, nakatasawan na dyan. Apay, asog na. Makagkaganda. Awamat protection ti bagida. Di na amunuan niya ti. Mapaspasamak dito kabakiran ti kasto nga oras. Hermana! Agpagina ka din! Ni Papa! Nandakas ka na pasamag ka ni Papa. Agtalna ka lang. Agtalna ka lang. Agtalna ka. Napaot manong naming nga awanin ti mangyagmi. Anong tinapasama ka na kwada? Baka kinabutang na nagitag kagat. Siyang pimanaw na. Mabigla nga. Mabalintan di mangparnuhay ti apoy. Mangparnuhay ti temtem. Awan ti pagdanagam. Nisalakantan kontra ka na kwada. Kano kaskasano lang. Intun bigat medlang. Rumartan tumatlang ka dito kapakiran. Intun bigat. Malpas doon ti problema ta. Nakit mo sawin. Basta maamuam to. Maamuam tayo intun bigat. Nuan niya tinapasama. Manong nemi duwa nga temtem iti pinarnuhay ko. Sako inornos nga naimbang nga indasar dagiti mabaliming nga pag-apap. Mabaliming nga paglinong nangarami dagiti tent manong nemi. Kad nagkaida kami. Kadayta nga rabi. Irma. Randy. Nagamanakit ipanang ipatek mo kanya. Iba't patek ka onay-onay. Kasta Ahmed. Dapat patekak nga amang imti amam. Nga patawa, awan nagsak ko nawag ka, numapuho ka. I love you, Irma. I love you more, Randy. Ngimawan din na pasamak ka na kami. Naginarakop kami, inagkak na ginibibig na. Good night. Good night, sweetheart. Nalawagan manong nemi di makariing kami. Dan,
mabisina. Marati mang luto ta. Tisdain ta. Tikanin ta. Ijabanda. Madlaw ko. Adagun uning o. Ayos. Adaubog sa jay. Kaya nakaragsak kami manong nami ng sagana ti pamigat mi. Uy. Kabutad na kami ti waig manong nami ti mapugak no mapay nakalamlamiis kasla ayos manong. Ngayon nagkamelak ko na. Nakakilmelak ka na gitirakil nga udang. Iti waig iti bantay. Ato pwede gitirasa manong nami. Ay, hindi gitirasa girakil. Iso na at sindamin manong. Drakil nga udang, drakil ti ipit na, ken rasa manong na. Gini magrawar kami ti kabakira manong na imiyak tindagan ti init, nakidak ni Tata Daris. Tata Daris! Oy! Ay, Randy! Irma! Nagapgapon niyo! Kumusta na kita na? Agad... Mag-ubuda nga nagunga rin na. Nagpindas ti. Panakaunga rin na kita talon nyo. Kaya madadagas nga damag. Dagas nga damag? Napasama ka ni nanang. Ay, okay ni nanang mo. Imsang isote ko dagas ni damag Irma. Tata? Ano dagas nga damag? Natayin ni papang mo. Agraman ka na kitituwa. Namadikar na. Kakinatuwa na nga simpok iti kapakiran. Kanya. Yung karigatan da nga intaray ti bagi dito ospital. Yung sanda nga nakalasan. Yung po ka na kiti sanda nga may lawlawag nga kaadot ti kagat iti bagida. Nga na dyan matante, rason no api nga natay da. Diyos ko. Ano ni Papa? Etayin ni Papang ko. Randy, sabi nga di mo yung baga nga makapatay, tikagat digit insekto. Ito nga rin nga, sinakbayan dati amin. Babayan ti tubog ti lanot nga tinalo. Nga naisapsapo ti bagita. Ti rupada. Santa nga naapektaran. Ti kinagita ti kagat digit insekto. Yung tapapa kinirikadwa na. Papang mo kinirikadwa na. Nagagara na siguro. Yung bagat tinitaray na pala ti bagida. Iti ospital lang yung mamanot makarasat ti kasjay. Makipaglatingit ak, Irma. Nagpadpadatan ngawan amana. Pinatay dati amak, kat natay matente amam. Nagrama matenda turko kinibaldo. Nadakkel ti pamatik. Nga isuda, itigadman. Dagiti kakabagyan manong nemi ni Mr. Fernandez ti kagrunahan nga nangasikaso iti ama ni Irma. Napanak mo siyempre. Nakandi ngay. Ini panagagapas manong nemi nakanado iti naapit ko. Kita maragragsakan na. Kasta mateng kininanang manong nemi. Kaniti sa kanan ti tanem ni tatang napangkapsadyayan ng sarong karakengkuana. Tatang, awanan ti problema. Awanan ti mayat amang ngagum ken magkambrod pa'y di daga. Ngatawid yo, ngatawid ko. Ken ti daga nagdiswan ti balay tayo. Nagkanin ti ustisya ti papatayo tatang. Manong nemi nagbibingayan digiti kakabsat ni Mr. Fernandez digiti sa nikwana nga nagkapo iti kinadakas na. Nga basit lahigmat iti naited ken ni Irma. Intuloy na ti panagbasa na kat nagraduar, intuloy ko man ti panagbasak kat nagraduarak matmanong. Empleyado hak manong nemi ti munisipyo mi kat intultuloy ko a pinapintas ti daga, ti talon nga tawid ko. Ken pimintas pa yan ti balay mi.
nga naidiso, iti tawid ko, nga tawid iti tatang, nga kayat da iti nga gamruden manong Nemi. Dakamat lang tinagkatuluyan kini Irma. Ngam saan nga ti family house da, nga nagyanan da itinagyanan mi tayong bilang uno inlakon ni Irma ti amin. Nga dikit imay nakipagnaed kada kami ni Irma. Kad ninanang ti kangarunahan ita nga mga ayawan kanagiti taldo nga po kami. Iti siyudad tinagtrabahuan ni Irma at magtrabahuan na. Pasaray agawid iti Miyerkules kana Sabado, malam ti Sabado man. Intuloy ko met ng opisina ken nang ituloy iti panakasikaso ti pimintas nga talon nga pagabitan mi iti duma-duma pagay nateng kanda dumapay. Dito nga ron ti pagkasarita ak manong Nemi kadagyaman aklauna iti anos mo nga nangibansa kalpasan nga nakitsen ken ka manong Nemi. Kaya't sabi ko matad damat na ibatik nga adan liwliwakin pagsarmingan ti biyag kadagiti padak nga nimngeg. More power to your program and God bless. Tuyag yaman nga pagayam mo, Randy. Thank you, Randy. Thank ka pa nagsurat. Thank you kadagiti amin nga nagbuyan. Salamat po kada kayamin.